Wense Daktari William Ruto inganyare ko bakwenekeria Abakenya nene abamenyi be county ya Kisii buna serikali yae etebwati muchando onde bwensi anene nobo mubwazi mio kurende omuchando monene Ruto anyare ko bagagoteba neriria kero kende ebitambukero obo mubwazi mio bogende toko bukuira kweneke buna bwanyare ko bagokora chita bauti chiroro gati yabo amone serikali ukwana kurwa segeti Kenya Drago Stadium nigo Ruto atebire anene korobekano kwanyara ko korekana sobwangu igakonyara ko gukuragwa no mubwazi mio nigo koirete anene abantu abange gusira ubugima bwabo nabo igo anene abantu abange gusiria enibo yabo. Mimi kabisa sina shida kabisa na ndugu zangu watu wa upinzani. They are a constitutional entity, just like the way we are a constitutional government. So lazima tuheshimiane hapo, na wanafaa kuendesha kazi yao ya upinzani kulingana na katiba na sheria ya kuchunguza mambo ya serikali, provide oversight, kuhakikisha kwamba mambo hayaendi kombo. Tunashirikiana kupigana na ufisadi, tunashirikiana kukwamisha mambo ambayo sio mazuri. Lakini ile mimi nawauliza viongozi wote, tafadhali tusitumie watoto wa Kenya, wananchi wa Kenya kupigana, kulete fujo, kuharibu mali ati kwa sababu ya maandamano. No, hiyo si vizuri. Kila kitu iko na mpango wake. There is nowhere in the constitution or the law of Kenya that says violence can be used to achieve anything.